Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakasalitaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag na bigat yo amin nga sa ngampanta papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At tuwing nga sumangbay manenti programa. Dear Manong Nemi, kadati di bagay mi na manong yun Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga oras, nembag nga bigat, nembag nga aldaw, iti biyernes papagayam. It's Friday again. November 6, Friday. November 6, 2020, Friday morning. Padaanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Lucky. Nagpintas tinagan na Lucky. No kung mailokano ket no iloko ket gasat. Lucky. Ngam dato'y kapsyon di pagkasalitaan ni Lucky ket ti mamirimiraot a pamilya. Kasano nga ta nga sumaliwanwan ti biyagda. Kasano nga anya ta ramidan ti mamirmiraot. Anat mamirmiraot ka di pero may nga nakarigrigat ti panagbiag na. Tay saanan nga kompleto nga mga ni ti mamitlot may sangal daw. Kasano nga ta nga bumaknang ti may nga mamirmiraot. Ano kakastay? From rags to rich. Padanan niyo papagayam dito yung pagkasalitaan ni Lucky, na Lucky nga ta, nagasat nga ta ni Lucky. Rugyan tayo ti pagkasalitaan ni Lucky. Ti mamirmiraot nga pamilya kasano nga ta sumaliwanwan ti biyagda. Mapasama ka ta? Sagodahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Lucky. Dear Manong Nemi, idaaddan puot ko Manong Nemi, salsaludsud ako ni tibagik. Ken oray datatang kininanang, salsaludsudak no apay akastoy ti biag mi. Apay nga marigrigat kami. Apay nga adda kami iti, ayan di kiti barong-barong, kaeskwetera na kunada. Apay nga na, haa nga na ornos, dagiti balbalay mi. Apay nga, nabangsit idaglawlaw. Apay nga, narugit, nadungrit kami. E din to na tumangadak Manong Nemi akitaik di rakil nga building. Numakadano na iti kalsada nga pagtartarayan di kita ado nga lugan. Ado man ti makitak Manong Nemi nga nakapinpintas, ti arwaten da, nakadaldalus da. Apay nga takas to'y. Idurugyak tagsaludsud kadatatang gininanang, anak, kasta talaga ti biyag. Ada nakurapay, ada na baknang, ada nakabakbaknang, ada matikiti marigrigat akas kada tayo.
Mariknak tinalaos nga rigat ng runa ket syakti na una kadagiti agsasaruno kakabsat kumanong natiltil tibagik iti rigat. Nagrigat nagbali nga inauna nga mga yuwan iti ading mo samon tuman ang aywanan ni ading mo. Marigrigat lang aro din ti tao naling dapay nga aganak kuno pumutot dagiti ama kanayon magagipultit dagiti ina. Naidumdumaag karagdi kakabsat ko manon nemi. May sa 2, 3, 4, 5 kam amin. Syakti na una. Ni ading ko nga Lily, ni Susie, ni Tessie, ken may sa ti lalaki. Ni June, isut burodak. Ni Junior. Siguro, kung nga ni tatang agad, kapot na babae mat amin satan tula sumardeng makat, sakto la sardeng nga, sakan tula sardeng nga, pututan bakit, makaanak ka ti lalaki ko na. So, nung nga taawang pa ti lalaki nga, kabsat ko, baka no putot lang, putot, manong nemi, initatang. Nga may gidyatak ka na kwada. Tas yaket na po dawak. Ulandis ti buok ko manong nemi. E din doon talaga kakabsat ko, kayo manggi, morena. So nga ko nata kanya kidi ubingak manong naming uyungan dak ng runa dagbasa akong elementary. Be! Pinidpidot dalag di basura. Be! Napidpidot lang data ka baba, data ka bing, be! Pagsangsangitak tumatan nga gawawid manong naming tasot sutilandak. Uwan sa lutsudak tumatan karatatang kininanak. Bagayo man tipod no tang nang. Pengamin nga saan ko kayang ingas tigitihan kakabsat ko. Pengamin nga kasi tilangak, napudawak, nakalalis to nga malasin timuran ko. Tapod no, anong naimi? Makita unay titagkab ko. At ano siya klagin tagdigos, datan. Ako pagdagadikon dawin at saan nagdigos na narikat danom iti ayan mi manong. Samat na masango ni nanang, iti mangdigos kada kami nga kakabsat nga ludludan na ko mga kaputa na po dawak manong nemi nakaalalis to nga makita timuran ko. Tagkab ako nada. No, agaayam kami kadagdipadak ng ubing manong nemi talagang migidgidyatak. Nga malis to nga makita tiburugit kanya kaputa na po dawak nga ron. Nga misuda, kayo manggi, nangisid da. Kaslasaan nga madlaw na dungrit da. Numambay talaga na dungrit da. Numangan kami manong nemi pagpipingitan mi ti inapoy nga manulang da nga inapoy sa at dapat kundaway manong nemi nga saan ka mga mangrabi nga maturog kam to nga mabisbisinan kabuta at dapat kundaway manong nemi nga rumigat ti panagbiag kabuta mabagam lang ang pagpitot kadagitiyak mabaling nga ilako iti pagbasuraan manong nemi. Ang paunay mo ito kasto nga rigat ti panagbiag. At dapat di kundaway manong nemi nga dumteng ti Bagyo. Diyak malipatan dedi nga Bagyo manong nemi tanaimas ti turog mi. Edi kasto onay ti pigsa ti tudo kin angin mas maslip kami manong nemi. Edi kapag tipigsa ti tudo manong nemi angin namin pinsan manong nemi nga naitayab ti barong-barong nga balay mi. Naslip kami manong nemi nga nagkamang iti mabalim mi pagkamangan. Ta dito'y ka-eskwatera manong nemi damat lata makabalay iti konkreto kendakkel no adda kwartana. Unanyaman iti mabalin ng pamataudan iti kwarta. Agsasangit kam to kakabsat na naruna kinibunso nga ni John manong nemi. Ore kam lagtagtagargar gapati lamin mi. No awanin ti mangipabulod mo no mangipadawat kadagitaya. Nagalalusan dan nga arwaten no namaga nalupot dita. Matay kami manong nemi agkutupan kami. Anya lang amin ti pagsapulan na naganak kaniyak. Awan manong.
So nga, kapimbintas lang kumano saan na kami ng impas nga. Kunakpet na minsan, kadatatang kininanang manong na imi. Anak, sagang sa ti kasta. Mga asin na po Diyos. Kakasyan natin na po Diyos. Mun, datayo nga tukha ako nadang marikrika. Datayo di kakasyan ni Apo Diyos. Kasano nga rod nga, sumaliwan man ti biyag tayo nanang. Kitawamat ti babalita nga pagpunan. Samad nga rod nga masenso ni ti pagtrabaho ni tatang. Kinuri si ka. Kaya baka patinggak lang ti elementarya. Baka amin kaming kadagiti kakamsad ko kat elementarya lang. Ito no dumakilak, anang alto nga ti pagtrabahwak, mapanag ag katulong. Kas kadagiti dado mga karubak tayo, na mapandag katulong. Hangabali anak. Ta kada kayo nga kakabsat, sikat ti kapibintasan. Siya ti kapibintasan at siya nga rin ti kapudawan. Kinulan dispay ti buok ko. Kin dati matak, may gidyatak ka na kiti mata di kakabsat ko. Awang mat ka ingas kayo kin tatang. No nabintasak, nabintas tungat at masakbayak nang. Baka noon doon to mga asawa kan kabak nang. Sino ko mga rutmat, di ba lang nga mangyat itikas kanyak nga nagkapo ditoy. Nakarugrugit. Wala na rugit tayan tayo. Nadalos mo ti panagpuspuso tayo. Pagapgapuang nga rin digiti dorgista no sa angin ka eskwestweran. Kada kriminal ako nada. Laladang yung pagbagaman ako. Uno na pintasak. Tapos yung nakto ang trabaho iti ibagbagada nga club. Disco club. Agbalinak to nga GRO. Nakanggam ka na kita. Ibagbagada. Mangmangig ko. Kunada kit alis tom tiyo ag dumakel laki. Taarmang kanto. Kung nada, digiti lalakay. Alis tom ti dumakel laki. Tas umrek kanto ti club. Ta umay kanto irwar. Kung kunada. Anak, ano nga mintikayat mo nga pagbalilan? Kada di arapaap nga rod tikas kanyak nang aming nga tao kada arapaap na. Ganda kayo idi. Anat arapaap yu idi. Arapaap ko kumamat na. Tinasiyat ti panagbiag na anak. Ang intaray nak manitatang mo. Sinikugan nak mo. Katsyak ti mo na nga bungat ay nayat yo. Anak, awanin ti adupe nga sa lutsud mo. Api na sa inyong sungbatan ti sa lutsud ko nang si Kati inauna nga anak mi. Kakabsat mo digiti adim. Api nga rin nga saan kang nagkakaingas. Anak, ipatpatagda ka. Ipatpatagda ka yung na kinitatang mo. Kada gamyamang gamita, nasingpad ka, managtulong ka, amo nga iwanan digiti adim, naman marigrigatang ka. Nga ipatpatagda, api saan kayo masyang kanya. Kat kasyanda ka matkat. No kasyanda akat saan nyo kumakayat ang grigat ha. Anak, panagitulong mo lain ka na kami, iti or-orahin mi kan, kalika gumimken ka. Balbaloy kam tumanin nga mangrugi, manunay mi, nga agala ka dagiti mabalim mi, nga pagsisilpuen, nga ngagbalil nga barong-barong mi. Ipagpintasan naman nung nemi bayanihan at itinulong digiti agkakarobang iti squatter area. Adamat kuno, tulong agapo iti gobyerno kada kami. Tumultulong mo digiti adda ti gobyerno manong nemi at digiti agbutbutos, agristro damet. Tano kasta nga dadumteng manong nemi ako na nga eleksyon. Alakit umaymat digiti kandidato. Para naman mimat ati soft drinks sa paalada. Di kitay lalaki nga mamartek, maramanan damat ti paalada nga arak. At akano pa di kita gibunong ti kwarta. Tano kasta nga ada eleksyon manong nemi kata umis-isim da tatang kininanang kaputa makaigam da kano ti panakkilan na kwarta. Ngem, mapadamit inom.
Sakit ato di kita agtutungit nga agbibinggo manong nemi dito ikaw eskotera pagliwata ka no ti biyagda. Bumalasita nga kon manong nemi ngem kaskas di nga walat ta ti pagbalbaliwan ti biyag mi. Sana kung nagtuloy pa nagbasa nagpatinggaklan ti elementarya. Tumultulo nga kininanang manunemi nga umasideg kadagitay nangangato ti bakod nga balayda mangala manunemi ti morengda tultulungak nga aglaba. Idinto ni tatang manunemi conforme ti mabalin na nga panglakagan pasari sumaurot iti construction ng sambat nga agpaon at ada angkit ni tatang asma kano manunemi. May parat keng kuha na tagtrabaho tinadagsen. Paunay mate. Aposta. Gusto lang aro din ti biyag. Sakit at tapay sakit ni tatang. Dimteng manong name ti sabali manen nga pasama kay di biyag mi. Kalpasan de di bagyo nga nang tayab ti barong-barong mi adamanin baro nga balay mi wano barong-barong mi edi mapasamak manong name iti uram. Pauna yan manong. Katengaan tira rabi manong nemi idi ado di kita giikis. Mangawawag bang taw-taw mangibagpukpukaw iti uram! 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 Siyempre riniing na kami dananang kinitatang na kami ngagkakabsat manong nemi. Ay! Hey! Laki! Rikim dig mo ni Lily, Susi, Stacy, John, kiri kayo. Apay yung rumor tayo. Nagkanta na asin na ganti apoy. Agram-raman tayo apoy, may matinti barong tayo. Ay, apaw. Ado dagiti agi-ikis agdataray agi-panaw agi-salbar manong nemi dagiti alikamen. Idinto ta kabaybayag mat ti bumbero manong nemi. Oren dumteng ton ti bumbero talaga nga namin pinsanen nga dimmapo no manong nga barong-barong manong nemi dagiti linamot ti apoy. No dantungan kakaisuna nga magatang mi nga arwatan mi alikamen mi manong nemi agbalintumat manin nga dapo umuring kalpasan to ti uram sa dinumanin ti papanan mi matipon-tipon kam to manong nemi ti maysa nga lugar nga pagyanam mi pala nga temporaryo. Numanukam to ang pamilya manong nemi, dikiti padak na babalasitang, babarito, kadikiti ubing, maladaga, dikiti natataingan. Namuna ta talagang simuro ti angkit, uno asma manong nemi ni tata. Arig na, saan kami pa nga balbaliw nga nakapatakder ti barong-barong manong nemi, idi itaray na ni tatang. Taalaalawan naman ti angis na. Internet ti ospital manong nemi ni nanang tinangkuyog. Iti ambulansya ng may nangalakeng kuana. Nga tinaoding ang baga ni nanang manong nemi kat sang ko baybayaan di kiti kakapsat ko. Adon to di kiti umay mang iti relief goods manong nemi kata kami nga biktima ti uram. Pagipilpila kami tumat. When? Malutun to manong nemi di kita kaya nagpipila kamot nga umapan na mangitaya ti pinggan mi tapno mangan kami. Agaabay kam to nga kakapsat manong nemi. Nga mangan iti mano sa nga eskodilya nga inapoy sa natay payless noodles. Isunto ti ipauneg mi. Agluluwad ka di kakapsat ko manong nemi. Ni ading ko nga liling adjek. Ni Susi, ni Tesi, kastamat ng ganit yun. Manang, mangan kaan. Saan ka pa nga kimamit? Lili. Pay, saan ka makapangan, manang? Paano nung tiktika sa saan tayo?
Nangaroon na kat intaray dito ospital ni tatang. Di ada dati rigat ti panagbiag tayo no. Numatay ni tatang. Kung ko nangarod ni nanang nga no saan nga maagasan ni tatang. Napimpitas lang aro din no. Noan niya. Tagurak mo dahil nga imbaga ni nanang. Napimpitas lang numatay kasda. Nawan problema. Baga dapagip ni nanang ng mga asawa. Nukas pag-arigan tamatay ni tatang. Naman na, kakapsat ko daw dawat yung saan kumamatay ni tatang. Kas di niya lang nga na itay nga ararayatin dagat kasla. Awanin ti angis na. Manong name. Ori saan mi kumakayat. Ngam dedi tinaikari. Anyaman tin nga gasgasa at manong name. Laki pa itinagang ko ngam ako matigasat ko mo daksang gasat akbet. Kas inauna nga kakabsat da kami nga 5 nga kakabsat manong name. Kas lasak ti maisa nga nakaibaklayan itinadagsin nga krus manong name nga mga bakbaklay. Mangrikrik na iti kastoy nga kinarigat ti panagbiag. Nangaroon na langaroon ni di maibaga ni nanang manunemi nga saan nga talaga nga nakalasat ni tatang. Iti mismong education center manunemi nga na mansayag ni tatang. Saan nga natay gapo ti uram ni tatang manunemi gapo siguro iti sakit na. Ti banog na nagtartaray ket ti danag na manunemi. Nasimbro na ita nga sakit na. Na imansayag manong naming awampay tinipatagder nga barong-barong. Nagari ti ado nga isa ibek dong aw ken sangit mi nga kakabsat kastamat ang kininanang. Nga nag-aabay nakatakder nga magtantanaw manong nami tamtamdag. Iti gagangilaeng nga lungon nga nakailungonan ti bangkay ni tatang. Abusta hasto lang arudan ti kinarigat ti biag mi ita awan ti makuna nga padre ti pamilya adigi ti pagtaingan. Awanin ni tatang manunemi. Ulila kami iti ama. Madaman manong name di pa nagtitinulong dagiti padami nga nauraman ken anag po iti tulong iti gobyerno dagiti may patakder manen apan nakabarong-barong mi. Dagiti daanen nga galba, sut nagbaling nga tep, dagiti daanen nga plywood, nagbaling nga diding. Kadalaket di paglinungan mi manong name ket pagturugan mi. Tapos nagkastakat saan kami nga mapudutan, saan kami nga matuduan, no, mabasan, o tudo. Walang imno agbagyo, akit talaga maslip kami manin, no, kastang ti klase, ti pagtaingan mi. Dudumteng manin, tinapig sa bagyo, awakit may bagyo manin. Untun ka, ano ata, manong nami. Ngagpating ka, ti kastoy nga pa nagrigrigat mi. Wan manong name awanin ni tatang kada kami kaninanang tagtinulong ag trabaho. Mapan na mangala ka na kitay mureng ka na kitay agpalaba. Naging ka manong name nga ada na ipasdag nga karinderya iti kaskutaran kata si mereka kas servidora. Ay, laki. Ay, nana. Aglalaing ka, gagagat ka. Tapos di kasta kita may ayok iti serbisyo. Agpakaut ka dito eh. Kahit baka ingatok peti sweldo. Wala na. Ararimitek namin tapno. Sandak nga ikata ni trabaho. Sikati ka pipintasan ka na kayo nga servidora. Anya ti amom. Baka no, adda may sarong nga baknang dito. Kat asawain na ka, kat bumaknang ka.
Ada nga ta umay nga bumak ada nga ta umay nga baknang umay mangan dito karinderyayo nana. Ket paramet lain kada tayo ka eskwiteran, kita taga squatter ti umay mangan. Panglakaan dalangin tapno saan da nga agluto. Imposible nga dan baknang nga umay dito. Dagiti baknang agad mapanda ka dagiti napipintas nga restauran. Nya ta amom baka no adag sabsabol ti asawaen na ket umay dito ay. Ninumit nana. Sino ko mga artibak nang umay eksapol sa asawaen na dito ka eskwiteran. Hala ni nana. Nila bagbagana. Di kayat ko nga sawain. Ha? Agpapintas ka. Tulungan ka ito nga sumrat ti trabaho mo sa bali. Ano ko matpangisarkan nyo kanyak, nana? Mano ka tawin mo? Isa kon. Balasan kan. Naglapsat ka ni. Amom no, marwatan ka lang. Kasla ka lang. Nakapinpintas pa yung artista. Ano amom, baka ada makadisubur ka nga director, wano producer ti pelikula nga umay dito ka-eskwetaran. Ka-eskwteran. Ano wen? Kasano ko ma? Ay, wen gayam. Ada di kita gundawin ako nga umay shooting di kita artista dito. Mom, baka madiskubre da kabalasan ko. Kasta nga tanana? Wen! Manong nemi, napasamak nagpaisong adda pelikula nga shooting da dito ka-eskwetera. Ala na pang kami, mat. Natandaan kami, mat, manong nemi. Nagbaling kam lang kung ada nga crowd. Sabi ko mata madiskubre da kung kunak tinakam ko manong nemi. Kasto'y gayam tag-shooting kunak tinakam ko hindi makitak manong. Ti director na unget. Bilinan na di kita'y agamti ano na diyan? Kamera? Takil ka kamera. Beta, ay, aksyon. Aksyon na. Sa danto ibaga manong naming nga kalpasan, ti talo nga bilang, agtataray kam to. Agkakaribuso kam to, manong naming. Agikis kam to. Gapot adag kikinamot, agpipinaltog. Tsak lang matandaan, manong naming, sunod ding artista. Diyan mo niya nagiting artista ko na. Ikanetang edad ko manong name, tsak pinapadasan din nagbuhid sine. Numan pa edad nagitay telebisyon, nagitay karoba mi, nga mapanak la sumisa siri. Ngayon moment nakadiskubre ka niyak manong name na di talungal daw nga shooting da. Iti ka-eskwteran nga yan. Hindi di talungal daw manong name agad na medyo panakkalimit na ititunggal may sa kada kami. Naredingal daw manong name kat saan nakasimurek iti karinderya. Idagsubliak man iti karinderya kung nakanyak ni nanasyon. Oy, awan tinakadiskubre ka nga. Oh, met na. Hindi ka kataim masidag ang pinasalsali. Ano di kayo sa na? Noon napang ko mga bigla idyasango ti kamera ori saan nga ibaga di director. Ha? Nakikita da ko ma. Napansin da ka ko ma. Diyak mat inaramid na. Basta umungak lang ta kadagiti pangibagada nga umuk. Binilinda kami, agtaray kami, agikis kita, agtataray kami. Ay, mapansin da kan tulat anak ko. Na isang sangayin tila kami. May gidjit ka kakabsat mo. Atap mi pekid diyang. Saan lang atam na dikit pudno? Saan na ka nga putot na di saro nga tatang mo? Saan na ka nga anak ni nanang mo nga Silvia? Ni nanang mo, sinungorda king anak kanyak. Daya dati dyan mo. Nakaim-imposible ngamin nga. Analat lang ni Silvia nga nanang mo. Kaya sa matagwapo ni daday di tatang mo. Nga maapang nga napintas ka. Napudaw ka, alaman. Kat samon nga napudaw ti inakin amam. Sa nga bali na. Bareng no, umasen sumat lang tibiyag ko to. Basta mayat ka tulagit ti kunak. Isarak ka ti trabaho into no. Manayunan ang petitawin mo. Pangisar ka yun to kanya. Basta siyak di ba ka mo? Nagbali lang katulong. Haan. Isarkan to iti club. Club. Wayne, isa po yan.
Nagtawan kan ti 18, 16, 17, babalin pa ikid din. Iriro ko ti taon mo, agbalin nga 18. Na naman. Hangkan makunano ka amin or di edadin. Mabalin ka nga trabaho iti club. Agbalin ka nga GRO. Aggaagaw lakit di babak na nga mangirawar ka. Kanayon ka makaigamit, dak ka la kwarta. Diyak kayat nana. Ano di mo kayat? Saan ka di nga dagas na nga trabaho? Ino dagas ko maaga, agtilido ako ma. Amay, legal nga trabaho dito. GRO. Basta lagi di, ano te kunadan? Binulan sa nga, da ismirtes yun kasi diya. Diyak kayat nana. Ila kayat nga tinamnamaam ko mga pagtrabaho, mga rot, kat elementary graduate ka lang, alaman? Nuapi kami kas na tibiyak ko. Manipod di adan makim ko. Digat lain di paspasarak. Kakaasig din nga mga ayawan ka digiti ading ko. Hindi ubing nga bala, matiltil-tila. Saan nga napintas ti pagturugak, saan nga naimas ti kanak. Kaya't mga sawan nga saan napintas ti biyag ko, ti biyag mi. Adamat arapahap ko nana. Iso nga road. Nga ti arapahap mo kat makigam ti kwarta nga do. Panakkalan. Kat dahil talayan ti kapintasan nga ramidem. Ilakom tapintas mo, ilakom ti baging. Madin sakit ti impluensya yun, nana. Nabimbinta sakit din, katakon dito. Anya! Agikat ka dito, ay, saan ka ba magtatakko na loko ka? Nagadot maala sa balintang o may kaservidora. Nalipatan nyo ka din nga, siya tarara ka din iti o may mangan? O may merienda? Ish, pagkarit mo ba? Katuan. Siya nagabunan o aping umayda. Kapata kaya nang makita ti legs ko na pudaw. Kapata naka-shortak man, sumati kaya tiyo, ag-shortak. Kasla pagbalbalinan da kung nga GRO, iti karinderya yun, nana. So, ay ma-influensan da, iti man di abang panunutan nyo kanya, ay kataklaengan. E di baga kininanang manunaymi nga saan ako nagtrabaho iti ayan dananasyon. Sa dinong ita ti pagtrabaho, bakalang trabaho ita. Mabangkat sa bali karinderya. Sa bali man kami ti pagbaga ni nanasyon nanang. Ano ti pagbaga na? Isa rin naktukan iti club. Pagbalin na ka nga GRO. At damin damag ko kingkuha ng iso ti bugaw ket. Ano nga bugaw ng ibagbagam? Di kiti inao ng siyak. Nga babalasang iti ayan tayo. Awandan. Gapata insirik na nasyon iti trabaho. Kita may napintas ano, tumang tulong nga na kayo, sumrag trabaho, uwan ng club, ti bagbagana, agbaling nga GRO, agbaling nga kalapati nga nababat, tayab na, di amo ka di amureta. Anak, no isumanti ka ikariyam, api nga di mo awaten. Sus, no anang mat, kasla kayan takpay nga iduron. Amo manak, di ta ko mga tinagtong palagi din, no, saan ang gawin ni tatang mo? Hanya? Kito, dito yak mga dimakkel, kay skweteran. Hindi balasa nga, napindasak ba talaga, hindi Ang ni tatang mo mat kami, ang gawin na. Siyak palat makaunang sa bali ko na. Ipabasulan yung ordi ni tatang. Anda ko mga tibiyag yun, nagbaling ka nga GRO. Nanyati mo manak. Baka no da, nakakursunada kanya ka pariner, di bimak na ako ma. Inaanang met. Baka talaga mat nga, nagbaling ka nga GRO ngin muna. Anya? Bagayo lang yung tipod no. Baka inkasar na kailang ni tatang. Gapat naman si kong kaidin. Nang bagayo tipod no la. Putot nak ti pariner ala.
Nulan na nang orila maatsukan. Haan anak. Nilaing tatang mo, ti kakaisuna nga lalaki di biag ko. Saan ka nga masikog? Saan ba nga nag-asawa kayo? Nagsikog ka ron, ang imisot na kasikog kanya. Nanta kayo tinangipas nga kanya. Alalala, isarding nga saritaan data. No, awanin ti trabaho, mga pa niya nanam ngasyon, mangsapol ka ti sa balid. Nanang diso, salutsot ko tisong bata nyo. Dakay ka dimit lang tinangipas nga kanya. Manong nemi nakastrekak iti sa balipay nga karinderya. Naging gaklat karinderya manong. Iti asdeg iti highway manong nemi nga pasit metlayang ti kabatong metlayang ti kaeskwatera. Dito'y ko manong nemi nga naman mo ti lalaki nga diyan mo no may kamanong agar-aram kanyak. Dati panagbalasitan ko, panagbalasan ko, manong nemi, ado idin dagit agar-aram kanyak. Wan, ni Marvin manong nemi, may isang taxi driver. Hello, Lucky. Ay, Marvin, ano order mo? Orat, basil ba't pala ti customer sa nasapa pala pangal daw. Malas sakit ang daw eh. Isong yung mic dito, barbarin, buenas sa kabuta. Handa ka nga, laki nga, makitkitak. Sabi nga, buenas, nagmalas ka. Lamentalo ka na platan. Imagine data. Hindi mo na, kabuta dresser back. O sige, yung saan kumot pa lang na pang pinabol ka na si Jay na plat. Si Baro naman na plat, di awanan. So nga akong pinapasadaak eh. Magbuenas sakto makita ka. Marvin. Namnamayam kita. Nga may salang taxi driver. Idabalin to ang asawa. Uy, gawa to taxi driver lang? Kansi kang harod. Elementary graduate kami lang. Sir Fedora. Ito na ito karinderya. Ado na kita kararam kanyak. Tsak pati may isa. Siguro siya kasi siyaatan nga sa sakti tayo taxi driver nga gwapo. Basta driver, sweet lover. Naragsak ka lang ka sa sarita. Ngayon niya. Awan namnamak. Agurder ka din. Baka kaungat nagtaking ko ka dito karinderya. Sige, tayo dati nga ron. Sige, awan na yun nan. Dayo naman latan na. Tapos ni kastagat mapsugak. Manong nemi kadagupan da nga gar-arim ganyan ni Marvin ti kada desentan. Gabot driver nga rod kada very neat nga gar-arwat driver nga rod. Sakang kanayon nga nakaahit kaslakang kanayon nga nakabagong gupit. Iso to kakumpuan kada kwada. Anang arod kat kita agar-aram kanya kat padak matlang at ka-eskwateran maroon na yun. Adaman kaya di marikrik na kang kuwana ngam kahit ko lang itarraden, timudan. Kasi lang amin agar-arapa-apak maroon na yun nga sumaliwan-wan tibiyag ko. Tibiyag mi. Gabuta siya di na una nga kabsat. Da kami nga kakabsat. Kayat ko. Ngano saan ang kabaylan ni nanang timang itag-ayit ti pamilya mi. Siyak na inaw na. Ti mangitag ay kadakwada. Ang kasano? Kasano nga ta? Saan ka napupuutan manong nemi ang tawan ng konti 18? When nakabalbalasangan manong nemi. Nagtultuloy pa lang ni Marvin manong nemi nga nangar-aram kanyak iti ko da nga napautin ti panagar-aram na. Iti may sa ngarabii manong nemi. Naladawak nga nagawid manipod iti karinderya agsipod ti biglang kaadu di kiti customer manong nemi iti dito ta dati-dati
nga saan ka mga mang parparabi. Ado ngamin manong nemi di kati biyahero. Diyan da manong nemi di highway kita kapilitan nga dito ita karinderya nga imay tapno mangan. Sud gapo na manong nemi di aking ko karinderya ingawid na kami nga servidura. Na emergency man do nag-serve kami mo. Alas 9, dagawid ak manong nemi. Nangiranabay mo't nga rod, nga nagpukaw ti kuryente. Ngayon nawatiwat ti pagnaak manong nemi. Ako mo't nga rod, kasta nga orasan kat, awambat na ti pedicab ako nada. Kanwara da pedicab manong nemi, kas lakay kahit ko ti bagbang na, at a walking distance met, na pilang exercise na giti sakak ko na. Ure ko mamat kahit ko taglugan kaya di ka nabi manong naming em awan tinamnamain dan nga kaputi highway nga sumrek iti ka eskwetera. Iti adda ko manong nemi iti skinita nga dumanon ko man iti barong-barong ayan ninanang ganigakabsat ko. Pagka manong nemi bigla nga darang gamat kanyak. Ure dala dua manong nemi. Hangot da, agat sigarilyo, agat arak. Diyos ko, limabanak manong nemi. Diyos ko, dagito yung samatin nga martekero. Una doringis na, iti manggunod it kinapintas ko lang. Naging ikisak manong nemi, ikis. Nga limaban ka takwada. Inaramid ko ti amin nga pigsak tapno makalusutak. Nung napigpigsada mat manong nemi. Tingtinglen, ti maysa, katakwada, ti imak, ti takyag ko. Usarak mo ti saka pagkugtar katakwada. Ngayon tuloy ko madlata, nagkikis no aputin na tingiwat ko, ilisik, kagitak kinagat ko, pagkiti ditakulap, ti maysa katakwada. Tinawagak ni Apo Diyos. Ito nakapigpig sa manong nemi. Tabarbarin ko nak, no saan nakabaybayan. Nagpatulong at keng kuha na manong nemi. Isumutin ti pa nakariknak, ti pa nang danog, ti may sa katakwada, ti rusok ko. Naday tamaten manong nemi. Tinaudi nga napuutak. E nagsublin ti puot ko manong nemi at dakon diti balay. Nanang, anak, nakarula unay jay, panang danog daking kata. Dandani may sa oras kawang puot mo. Nang, kinitak tarawatak manong nemi, isunod pa lang tarawatak. Naramay sa kadi? Ay sus, no saan da nga dimteng, no hanga, anda na nga ti pa nagpapaarayat mo agad. Baka no talaga nga nagbalegi da. Sigon kinitatam nga punso, may sa kadagiti grunda, nga tanod. Abagiso nga, danugan da ka. E di tamakasidag da, nga nang gamat, nga nang manso kadagiti doa nga mangremes kumakeng ka. Diyos ko, nagyamanak ka na kayo. Thank you, Lord. Thank you. Ang no saan da nga dimteng, no saan ka nga nagpapaarayat, kung no saan nga napaot pa nagpapaarayat mo. Ay na anak ko. Ay na, amangan no, nagbaligid na nga nagramas ka. Nasaan lang nga basta rin namas, baka pinapatay na ka pa. Abad nga narabrabyan ka. Bigla amin nga dimteng nga customer minanang kasi sa kauman nga nagawabid yan sa amin dagiti kakadom sa karinderya. Huwag nga ro, jakbat amo akas jay. No kas jay, ti mapasama ka na ko. Narigat nagkakarabyan namin dito, oy.
Ayan tayo, nang roon agad nagpukaw ti kuryente. Di ka talaga nasip nga tiglawlaw. Alala, libatin mo tinapasama ko. Ako matinakas ka napasama ka na. Si Babalo din, nagtagpanggap ka ako mga magrames. Wala nga makaruwardan tumatla na kajata. Pensada. Impilay ko din darom. Kasi kabaranggayan tayo, tinagdarom ni Kapitan. Sko. Sabi ko man ta santon nga maunit kasi nga napasamak nanang. Sabi ko man. Manong Nemi, advice sa nga babae nga recruit kadagitikas kada kami nga babae nga sumrek di trabaho. May sak manong Nemi nga napan nakibiyang anak ano? Ay, sika lagi dito qualified, sika laki. Gabutan na pintas ka na po daw ka. Good morning ma'am. Good morning. Anak ka din nga trabaho, di pangisarkan nyo ka na kami. Depende no niya no high school graduate nambaling nga sumrek kay nga waitress sales lady nga elementary graduate ala kita di mat qualification namin ka nagadimbaga kita at least high school graduate ngayon no elementary graduate katulong ha sige kahit buwag baling katulong ano sa klangin tagyan karinderya no katulong matlang ang katulong itibak lang ada mabalin na anya tamom baka no magustuhan da ka pagbasayan da ka nagsisingbat ka laki di nabindasak hanggang di mabalin nga nagbalin na sales lady o no waitress wala nga amda tangarot inadal mo tiyan nabalasak ko mabalin tayo nga mapan mga diploma yun rekto Yusa po, iulubod mo. Nga nagradura ka madlat high school. Ala, no katulog ti kaya rigak, o no kay batugak na. Mabalin ka din nga ron. Ala, sige, mabalin. Ada agur-uray, ada bakante. Ngayon ti talaga nga rantang umayalayan, di kita sales lady, itimol, kan waitress, kada kita restaurant. Awan ti katulong ang dato iba graduar mo gabot elementary graduate ka lang balasan ko ada ngamin mangibagbaga kanya kuno da mabaling nga katulong. Wong ko na mo. Anya tamom baka no kurso na ta di amom kita babain na ka. Ada nagkuna mano. Ore mat kasunod rikat mat na. Dakmat kayat agbaling nga adruman na. Kunak mat tinagam ko. Diyak pilangarot ba pa nag-GRO? Lukas nang tumalat tong pal na. Kunak malang tinagam ko mano. Nabangko ko rin man kininahanang ti amin manong Nemi. Anak, di ka pilamap na ganyan di karinderya pagtrabaho am. Padasik ti gasat ko, nagbaling nga katulong nang. Adumat na ginibimak na nga katulong. Na naroon na nagtibak nang da nga ag mapandati sa balik ang pagilyan. Natamuyo, baka katulong nga sumurot ka rin amo na nga mapanjay. Di Hong Kong, mapanjay Singapore, mapanjay Hawaii, mapanjay Amerika, mapanjay Paris, mapanjay New York. Nakitarapap ka anak ko na yan. Ayapo. Natamuyo. Baga talaga agpaiso nga putot na ti pariner na nga. Baka no makita nagtudjipod nung amak ha. Talay bagbagam. Ayam no kas pagarikan mananak, tao masanso ti biyag mo. Saan mo ka din do aliplipatan ni kaabsat mo ah. Nang oresan yung iba kadeta. Saan kayo itong malipatan? Kayat ko nga mayadayo kayo dito nga lugar. Bumak ng kakatakas katulong anak. Ado kam nga rod ba nung name nga si Murot kini Mrs. De Guzman nga umay nag-recruit kada kami.
Iti panunod ko, abi nga tag-recruit. Siguro kat adamat tandan na nga mangisarag ka na kami. Mabalingkad nga rod. Nga aramidan na neta nga awan ti gunggunan na. Nakon ko naklayan tinakam ko man. Siyak tinaudi manong naming intulog na. Iti sardang na manong naming, iti ban na, iti sangot ti may na pintas nga balay. Laki. Ma'am, dito nga balay ti katulungan. Nagpintas nga balay. No anong obra ka ron, ma'am? Kada katulong ah. Baka all around. All around? Mabit lang. At durbela. May isa nga bakit manong name iti rimuar, manibuli ti balay nga napintas, imasid iti gate. Ay, kamsat, sak ni Mrs. De Guzman, amamog da sir kini mamo. Ada na ibagado, hindi kanya kasapulan nga kayo katulong. Ay, kasta. Ay, nasino ka ti sumre ka katulong? Iso mano? Katulong? Nakulang kami bintas. High school graduate lang net. Ay, high school. Elementary graduate lang deta. Kamsaan? Sa naggapo iti ka eskweteran. Nagpuo daw. Nabaga, madam yun, nana. Kastamad kang kabalasan ko. Sakti mako na nga mayordoma dito. No awan da sir di ma'am. Sakti gigan. Agim, hanak ba na kanayon dito? Iso nga kasapulan tat katulong da. Siyak lang ta umay da alalay nga mangmatay no pumanaw da. Nagruna no kastang mapanday ti abroad. Nangarot kapsat. Ibagagtulatan na kada Mr. Kani Mrs. Rico. Ito may kuntualan na dyan pa nakabagik. Diyan nagsasaritaan mi. Imbati dahan. Itadkong kang kakabsat. Kung naktupay ngamin nga tatandan na. Subren manong naming inted na. Siyak ninahanam nga norma. Dumanong kan. Agamanak kang ka, ma'am. Sige. Dan tugas-kasat mo. Agun uni kan tumit kanya kamalasan ko na, no. Napyala makatulong. Napyala nga daman may tulong mo kanya. Kahit bigbig ka mga. Tinulungan ka. At damat natatandan yun, nana. Kagakita Nagpintas ti Hardin manong name. Dahitoy. Dito ti may nga asikasumpay. Dito Hardin. Masapul nga katem na tumaod mo no agtobong root. Asidag ka na poon ti masetas. Kaya masapul na masibugan. Nalakamat tagsibug kapot adamot hos. Isuro ka doon niya tarumbang aramidam. Agamanak nana. Alala, sumraktan. Nagpintas. Nakapimpintas. Damog lang ito sumurti kasto kapintas na nga balay. Kaninong tinaladan. Orkato mo na kang patulog kang nga sa kwarto ma. Ito'y. As nagka iti kusina. Tapno alisto lang ti ipapamo dito kusina nga trabaho. Elementary graduate. Una na, naroong katirigan. Among aming nga trabaho. Agdalos, aglaba, agluto. Iso na lang nga ti amok lang ang lutuan ka, ti kagangay lang nga nga ro, kaeskwetaran ti nagkapuam. Okay. Isuro ka nga na imbag Kahit masabol nga makasursuro ka, iti na ito yung agmalmalem, sakbay nga sumangpet, dagiti agasawa. Manong nemi dududwada kanulang ti Serbiak. Sinalusod ko iti bakit manong nemi no apay nga awan anak ta. Akit no awan anak da akit kahit mga sawan akit saan da nga kaanak. Abin saan da nga gadap. Kahit da kanon ti awan anak da bulos no, saan da nga gadap. Tadi dano kaya tagtarakan ti saan da nga handa nagtaod kan hanga nagtaod ka da ko ada. Abin nervyoso kaya.
Ag nervyos ka mangkit-kita ken ka, balasan ko kabot kasaan mo man nga bagay tagbali nga katulong kaya. Nangalalam na ito nga pudaw mo ha. Napudaw ka di digiti naganaken ka. Ken tabuok mo, pinakuluram tabuok mo. Saan na? Pangalak ko matipang pakulay ko. Kasto nga talaga ti abuok ko. Ulandis. Putot na kansamit. Susabo. Hindi na naman. Digiti kakabsat mo, kasto matilangada. Saan na? Saklan ti kastoy. Alalala, ipas nagtan di panang isurok kang kagatandaan na mamin, ha? Manong nemi, dinuktan na digiti kwarto. Bagana no anya ti rumbre nga ramideg. Agramo man na kaming sa kwarto digiti agasawa. Ti master bedroom. Ngim linap sa mi ti may sa kwarto manong nemi. Na, abay, saan nga sumrek dita? Awan, nakasumrek dita. Abay, siyak lang ti mabaling nga sumrek dita nga agdalos. Dahil tatibilin da. Nanatadad ta? Samon nga mun pa eh. Bagamot no datatik, ti kunadan nga pagyanan ti kwarta na. Kahadiyero. Saan mo lang na pangpagpin ti agtakaw balasan ko, tamangan no. Uri na po daw ka kat mapangkiti pagbalodan. Dahil ta, unay iti imulam iti panunot ken pusom. Ha? Laki? Nana? No, adagamgamat mo, saan ka lang nagpatpatuloy nga agyan dito. Anagamgamat nana. Nadabit-pidot mo. Baka no, ada nakawarang dito nga pag-interesam kat baka ibulsam nga tagikuain. Nang naruna kat idisodalat na kita alahas da, nagiti amom. Baka no makakita ka dito sing-sing nga nangina kat itaray mo. Ay napadasan din tinagkatulong nga kasta. Kasta ka din? Adda din katulong da. Wala. Ada ka di gamat mo. Awan na. Saan ko pa napadasan tinangalat hang kukukwa. No, daman nga kayat ko kumangalain ipakadak. Very good no, hasta. Agbaling ka na pudno balasan ko. Tano kas pagarigan, kayat da ka kit paborito da ka. Anyat amom. Baka pagbasahin da ka. Mamalim mo tagbasa do, gagat ka lagi di, malpas mo kami nga trabaho, magkagbasa. Bakit akong nagbasa ti high school na ay, so, awan ti bakit ti adal balasan ko, la. Basta tanda lang amin nga baga ka, umakan ti kusinan, ti isuro ka no kasano, tagluto ka na ti paborito nga masida. Amin manong nemi insuro kanyak ni Nana Norma. Kadidi, tanalpasin manong nemi, inakon kat masapul dak mata ni Jabalay balasan ko. Panahon da nga sisyak dito eh. Tanto na dagbusinan, inggan tulokatan. Kasanon no, maron, tilugan, nagiti agasawa. Sige na. Mas tagluto ka na. Kat damo da nga ramanan ti lutom. Da dyan surok ka, isut mo na nga lutuan. Para kadakwada, ta isut kayat dapang rabi. No kasano, nga sangumida, no kasano, nga sarabumida, ngayon surok ka, aramidam. Nalaing kamad lang, namang tanda ka nagitibagakang ka. Una na, problema. Manong nemi malmalpas kung tinagluto iti adag busina. Daw ko sa nga timalyaw, maron. Alay, sodan. Matartarantak mo tin manong nemi no taramidek. Paglaki din ta, inikat ko ti. Padron ko, nagluto, inupurmek, manong nemi as katulong ka. Ngintid kanyak ni Nana Norma, ti arwate ka si mabat ang kadakwada. Inlakat ko ti gate, tapos sumrek ti lugan, manong nemi. Iti may sumrekan tilogan, naisarakan, inrakap kumat lang ti gate, manong nemi. Saksi maruno nga, katakwada nga nang iparadan, iti karahe tilogan. Iti dumsaag, manong nemi, ti may isang babae nga napintas. Iso ate amok nga babae. Nakataktakal timulagat na. Hala, kapinata, nakita na kanyak, takaslawan.
iti dumsagan ti lalaki manong nemi adadamat ti panakakingtot na. Kaslakla ara-arya makitkita da. Uno kaslakla mananakaw nga ta. Ma'am, good evening ka na kayo. Siyak ni Lucky. Siyak ti imbati ni Nana Norma nga katulong yo ken ni Mrs. Guzman. Isot nang recruit kanyak nga nangitulod kanyak ditoy nga nangyamamo kanyak ni Nana Norma. Lucky, tinagan mo? When, sir? Honey, we are lucky. Tamadaan at katulong nga lucky. Imasadag manong name kanyak ti lalaki. Nakigtutak idi. Idi ta. Arako pa na ka. Hala. Arakop ti. At kursunada kanya. Ala babahin nagsamad dato nga. Amok nga lalaki. Namunot na nakairot na arakop na. Yung saan ko ang binalas manong. Nakababalaan ti imak. Ay, honey. Siya kamamat ni mga araw ko kini lucky. We are lucky. Si mublat mo't babae manong naimi. Nairot mo nan ti panangarakop na kanya. Alabi nga ta. Igamadlaw ko. Ay patpatakam ti buok. Kani ma'am. Numanin pag sinublat kita nga kitain, nga saktikit kitain. Ma'am, nakaluto ako. Agita sarak ka din? Ken sir. Anda nakapalaming isan na jay inumin yung beer. Champagne, di kaya't may kini. Ma'am mo. Awan sir. Ninsuro kanyang ninananorman no anya taramida kag champagne. Nakaready. Nagdaldalasa ko nga simbrek manong name it aw mati makita nga bagahid da tabit-bitek ko ma. Tapno may sagana kon manong name iti pagsangon da. Imbaga kanyak ninananorman manong name ano kasta nga before nga manganda kita. Uminom da. Nasa nga beer, champagne, tinuman da. Kalpasan manong nemi nga nakapagpilas da remordan iti silid da. Nakasaganan manong nemi iti champagne nga inuman da iti panakabar ti balay. Nagbalin akong nga waitress. Katulong ken waitress manong nemi. Anjay, sinipsipod na binubuya ida manong nemi nga nagtos da iti imbaso da nga champagne. Lucky. Ay, sir? Mabalin mo tagi desar. Mangan kayon, sir. Mangan tayon nga talo. Ay. Imbaga ni Nanong Norma nga sa anak na mag-isago ka na kayo. Ngayon mag-isago ko ka na kami. Sige, sir. Kaya saan to nakasat arawata, ma? Dati tinupurmi ti katulong, sir. Saan ka nga garwatan iti katulong? Ha? Uwan no awan tinapitas nga garwatan? Nagapom ka di. Manong nemi kabayatan nga mangmangan kami na tikinapudno na kita. Kasaladyak pakit amot eh. Nagigam ti kutsara. Salag susuro kan sa akin ng kutsara. Nagkambetak sa langin na bimbin na, sir. Ma'am, no. Agkutsara ka. Susuruan. Tuladan na kami. Istoryam ka na kami no kung sano ka nga. Noon napakasarita ang tibyak mo. Kahit may nga mangeg. Inistoryak manong nemi manipo di dalang puod ko kunak. Kasdayan tibyak mi. Ado nga didigra ti simbang bay, na bagyo kami, na uram ti barong-barong mi, natay ni tatang ko, kabayatan nga, liplipas ti uram. Aday din nagpanggap nga nag-rape kanya. Atot mangidudurong kanya kasumrek na GRO. Aging gadimteng ni Mrs. De Guzman, kadimteng akong kadakwada.
no nagkapuka iti kaskwateran. Abi kas ti langam. Langak nga napudaw ka. Kaya ingis mo kadigdig kakabsat mo. Ibaga mga upat kakabsat mo, pinanawam kadwa ni nanang mo. Kaya ingis mo kaditiinam, kanti amam. Haan, ma'am. Saan nakangarod nga anak ni nanang mo? Anak na siguro ni nanang, tsaka mo, baka naglulbud da. Ti atap ko, nagbaling ng GRO ni nanang ko, sakbay nga nag-asawa ta ni tatang ko. Kat masikog siguro ni nanang ko idin, kung nakangarod nga putot na ti foreigner. Sama na foreigner ti lang amin. Samot nga makuna nga foreigner, yakin putot kan ka. Di mo ka di madlaw? Lucky? Sir? Nagkakaingas kayo kay ni ma'am mo? Ngam ko na niya, no normal. Sa ka nang nagkaanak, ano diferensyayo? Kasal ko na ni Nana Norman. Uwan, sir. Gusto nga awan anak iyo. Napipepeking ka. Gabuta, you are lucky. Gabuta, lucky ka. Nagan ko lang ti lucky, ma'am. Sir, ngam nagasgasat kayo, gabuta maknang kayo. Awan servit ka na maknang. No, anak. Abi nga saan kayo mga dap? No? Sige. Ituloy ito ni mangan. Okay? Manong nemi nagbaling na siya at kanyak dagiti amo. Permi nga, kaslalat ay saan nga katulong ti parang tratar da kanya. Manong nemi may sa alawas kun ditoy, edita dimting di Domingo, bagada nga grubwatak. Panan tayo, ma'am, sir? Dag shopping. Kaya gatangan da ka tayo, ado nga nagpitas karawatan. Ay, isipingan nyo ti katulong yo. Hanggang nga reklamo pa eh. Basta, isagutan da ka kadagiti may bagay kayong kangarawatan. Manong nemi, ang katangan takmutan kadagiti alas ko. Damok tagaritos manong nemi. Numampay. Ano ta kanan? Adan tebben ko manong nemi napadasag idin ta garitos ngem tay ganganchung. Sa akin ay kahit kulangin manong nemi ngawanin taritos ko tagbudo-budo pa tilapayo ko agad ganganchung tumay pakan. Pintas garitos, kwentas, relo, kanda ko nito cellphone, naman pa'y nagpapausag idin nga sinusuro ti nag-cellphone kada ti padang nga servidora idi, dagyanak pa lang iti nga karinderya. Sapatos, may bagay kanya arwaten ti baknang manunay. Kasi nung kasta nga, ipadas ko dagiti tenta kanya, wow, nakabimpintasa. Talaga nga napintas ka. Nga naroon na mapapintas ka, iha. Nagamanak ka na kayo, sir, ma'am. Talaga nga nakagasgasat na si Mang Baiti Biagyo. Kalbasan dito eh. Kahit ko nga makita na iti kakapsat mo. Ha? Kanamamamok ti inam. Alas, sir, ang mga nagbabawi kay lang. Madijemi, kada nga makastek tilugan nyo at indog ti pagnaan. Kinunak manong naming ka ba tamabain? Hangko nga basta ko nang ibain ni nanang ko kini kakabsat ko. Ngayon baka matno basta saan ko kaya? Nagbaling nga busy manong naming di kiti amok. At di kiti kundawin agmay may sak dito yung nangrunang tirabi.
Kaya mo tasamid la umay, manong nemi, ni Nana Norma, nukas nga Sabado. Hoy, makalawas, maminsan lang umay, manong nemi. Kumusta? Ay, Nana, nakapinpindas ka tikas tang arwatem. Oh, baka kakakagur, kaungan ta kadagiti amom no makita da nga hangka na uniforme. Nana, naminsanak lang ng suot uniforme, idilaeng na dintedyo. Ay, tikit mo sa wan. Di ka na madlaw na sumangpit kayo kat hanak na uniforme. Kapag tayo liblibas mo, itagar arawat tikas tatap no, hanggang agbaling nga katulong nga sta. Nasiyat dagiti amok nana, kadagyaman ak. Kaslasahan katulong ti pangibilangan da kanya. Kaslay bilbilang dak nga anak. Anak. Pagpapausan na kang anak, kabutawan anak da kasta. Alangan mo't nga adapan da ka. Kasla ti managreknak kadakuan da kat. Kasla, iso ti pudno nga naganak kanya. Agar arapaap ka lang. Balasang ko agar arapaap ka lang. Halang agar arapaap. Marikriknak nana. Eh, kasano ko mga napasamak? Naapay ka napasar din kay nana. Awan. Hindi lang malagip ko. Alala, no, isot ko nante amom na kita. Isot, wala. Mabati ka nga ro din. May kalasin na rong kaharan. Kinumusta? Manong nemi, di pa kas daawak. Nagalaalis to isuna. Nga dinanapan dinalusan manong nemi, ti parparit na kanya kalukatak kwarto. Apa nga ta? Sinapul ko ti tulbag na diyang aridaw manong nemi ti madasag man ng kalukatan. Ano nga tatada iti data kwarto? Abay nasanga kaya tinanan na rumanga sumreka. Kurka. Siyak man ti sumrek, siyak timpan mang dalus. Kinunak manong nemi kat inaramid ko. Naman pa warning kanyak ni Nana Norma nga saan ko nga raramiden. Iti may parit kanyak tapos nasa katagpahotak ti trabaho. Iti lokatak ti ridaw manong nemi kat sininjak ti silaw. Ha? Nakadakdakkel manong nemi kas kadakkel ti diding. Ti ladawan, wano na ipinta iti diding. Naladawan ti may sa babaeng ubing. Nagpintas ng ubing. Gabuta saan kong inimagine ti langak manong nemi ti simbulot nga dagos iti panunod ko ket ni ma'am. Kastoy ni ma'am, idi ubing. Talo nga diding manong nemi, iti kwarto, nga awanan tawa. Iti nakaipintaan, ti agpapada nga ladawan, ti maysa, nga ubing, nga babae, nga kaingingas ni ma'am. Kanakadado nga ayam, ti ubing. Arwatin ti ubing. Kada kiti thrower, ay ayam, ada pa crib, nagpinta sa crib. Kada iti parparit da nga sumrekak, apa parit da. Apa awan tiladawan ni Sir Idubing, bigla nga lalagip ko manong nemi. Kayang ingas ko kanon ni ma'am. Agbabesungan. Sana ta nga siyak dito yung ubing? Saan ko mga siyak dito? Lucky ya talaga, Rabab ka. Ni ma'am dito, hindi ubing. Hangas ka, lucky.
Ay, apo. Hindi pa gamang manong name itadag busbusina. Ala, adanda sir. Nagdardarasa kon nga manong name nga rimuar nga saan kong indrekep tiridaw nga ayan di kitiladawan. Kani di sumrek da ma'am kini sir manong name nakita da nga silukat ti parparit da nga kwarto. Kinita da kadakos. Laki? Sir, ma'am? Apa nga nakalukat tiri daw? Sorry. Sorry, ma'am. Imay nga mininanan no rumangam saan namat nga dinalusan na ta kwarto. No umay kat isulat lukat nga isulat makastrek. Kinabang nga nga inlukat mo. Di, dalusak ko mas, ma'am. Nakapipindas ka, idiubing ka, ma'am. Kinapod na. Dimtengin ti resulta. Resulta ti laki. Umastek ka. Imasadegak manong name kini ma'am. Iti sa balay man ang gundaway ngay narakop nak. We are very lucky. Lucky. Gapota nagsublikan. Iti sidong mi. Ha? Ma'am? Nagsublikan kada kami anak. Anak? Anak dak? Okay. Anak da ka. Kasano ko mga napasamag na ita nga po nagkakaingnas tamam kasta ka di. Pasensya ka tanalimad nga nangala kami kang ka. Paset ti bagim tapno pa DNA test me. Kinidadim. Kat positive. Sika, tinabayagan nga sapsapulan mi nga anak. Anak. Siya, anak dak. Nakabakbak lang kayo. Anak dak. Nga diadan puot ko. Katkas na ulit tirikrigat ko. Kasano nga napasamak nga nagdak nga dak ka eskuteran. Kasano nga nagpasarak na doon rigat. Dito na baklang ang gayam. Anak-nak di baklang. Basol ka dito di tatang kininanang ko. Tinakaw dak kada kayo kasta. Dahil di nagbaling nga katulong mi. E di duwapay lang titawan mo. Tinangitalaw ken ka. Ha? Nakakatulong kami tikas keng kuana. Amos tinala na di kiti kwarta mi nakaduli dito ken di kiti alahas mi. Pati ti anak mi. Nasika. Kit intalaw na. Inlibas na. Kasano nga rot nga? Anak. Oh my God. Intayo ti kaskweteran ngayon ni nanang mo kinigdikapsat mo. Tapno saludsudan na kininanang mo no kasano. Ano kasta? May sakabak ng Ma'am, sir. Daddy, mami. Daddy, mami. Saan di ko mga baybayan, di kiti kakamsat ko, kininanang ko, tulungan tayo ito kung maisa. Owen, awan ti pagdanagam. Isulungan tayo nga rodan sa squatter. Iti kasto yung oras, Owen, gabuta. Kaya't mi nga talaga, mapaniknig ka no kasano nga napasamak. Nga, naalala ka datatang kininanang mo. Manong Nemi, mas daw ni nanang ken kari kakabsat ko manong Nemi di dumteng kami. Ngayon rantami manong Nemi di magas. Iti iya, mabalim mi pakagataan kadig di sarabo mi kadakwada. Kat kastaon iti ayat di kakabsat ko. Manang, anak, Lili, apay,
Baknang ka? Isla kay kakaingas ka data. Ma'am mo? Iso tipod nung ina. Ha? Saan din ang kakapsat? Ori saan din ang kakapsat? Tandin ko. Imsang kaya may bayan? May saka gamaknang? Manong name di kasarita, dadadi kinaya, mami, timbilang kong ina, nariingak ng ina. Napidot da kanong agpaiso manong name di basuraan. Ako. Oreg na makasangit manong name, di mamuak. Yang paiso gayam di bagbagada nga napidot aglay di basuraan. Madama kami di nga agkalkal ka di basura. Iti makangag kami ti ibit. Imbagta, da kami iti asawak, iti adat ti asideg. Nabiit kami pa nga nag-asawa. Awang piti anak mi. Kahit nakita mi. Tidong nakadungdung rit. At nailudon-ludon ka digiti basura. So, inalami. Impateg mi kaspud nga nagtaod kada kami ni Laki. Pinalagalam mi ti Laki kaputa. Kung nadide asawa, ng iso kano tigasgasat mi. Iso nga Laki timpanagan mi keng kuana. Galang, Laki anak. Orin saan ka nagtawad kanya kada kami kinitatang mo. Impa ay may parig na, ti pamatig, ti maysa, pudo nga naganakin ka. Kinagamyaman kami. Impatig na kami mat ka naganak. Kanda ka di kakamsat mo, si kaedi ti kakaasi nga mga ayawan ka nakuha. Awang ka di tinangigyo, di ka panawagan. Ngagsapsapol ti anak. Ngayon talo ti babaunin mi. Dito ayan mi mamanula yung tada TV na. Dikiti ayan mi ore radyo. Nalikat pa nga radyo. Iso nga, api nga diyo, napan na, in-surrender ko nga yung pantipulis. Pakawanan na kami, sir, ma'am, no, nagbidot kami man, tasaan mi nga, intuntun. Kaputa awang pa edit anak mi. Iso nga, nag-interest kami nga nagbalinan nga anak mi, iso na. No, kabasulan mi mantikas dihay nga sabi nga insabol no si suntakin anak alagat pakawanan ta kami nga gasawa. Okay lang. Tasan nyo mat ngayon ruman. Laki anak. Bak nang kagayam anak ko. Nganan. Imbaga akong kadadadi ka ni mami. Ang kahit kayo nga tulungan. Ipakamu yung tulayangan kada kayo. No, adan tumakita min nga, napintas kang balay para kada kayo. Ay, sir, tapno may paano kayo dito ka-iskutaran? Kaya na makapagbasa na kita anak mo. Ken, ag high school tumat pa lang na ito anak mi nga nilaki. Ano tipudpud nung anagan ko, daddy, mami, swerte. Ni daddy mo tagang nga oman. Swerte talaga mo. In English lang dahil nagabalingan naganakan ka. Napandaling balingan pa nagbalin na nga laki. Manong nemi, agar arubos di kitiluwak. Itilita nga naamuwak. Bak na nga gayam ng mapang nga nagpasarak. Itirigan. Dumakas lakayat ko nga pabasulan, manong nemi. Kahit ko nga pabasulan, da tatang kininanang no aping handak in sapuli di.
Sorry, papagayam. Emergency nga tawag kami na dyan. Tawag ni manager ti Bombo. Yeah? So kabuta nakikita ng iso, sinong batak. Baka emergency ko na. Tawag ni Bombo Randy. Manong nemi manipod iti kaeskweteran nga naggapuwak. Inyaon ko sadyay, ninanang gastamatan digdi kakabsat ko. Impaayan mi ida manong nemi iti napintas nga balay, iti matlaing compound tinapintas nga balay mi kadadadi kay ni mami. Di balag kakaroba kaming matlaing kadananang. Ninanang manong nemi ni kanda iti trabaho babaeng kadadadi kay ni mami. Nangaladan sa bali akatulong, manong nemi saan nga siyak. Kaya't rinugyakon iti nagbasa, idi tadimteng ti opening. Kapag nadamat sirib ko manong nemi, alistuak, na pangkon na iraduar ko lang ti high school manong nemi iti duwang atawen. Sak nag-college, kat kapot kayat, di kiti nagkanakanyak, dadati kani mami nga kurso manong nemi management. Takunada nga siyak to, iti mang-manage, iti matawid ko nga negosyo. So ti kursok. Nakastamat manong nemi, nginadan iti college, di kakabsat ko, siya kung tinang tulong kadakwada manong nemi, dadadi ka ni mami. Manong nemi. Iti may sa gundaway, nga naperjan ti kotsek, panaggapok iti ko, panaggapok manong nemi, iti opisina, ada nang sardang kanya kamay sa taxi. Uwen, hanak pa mo't man dimsagi di. Iti dumsagi taxi driver manong nemi nakitak. Malasin ko. Marvin? Ito na ilukat ko tiri daw, wano tawa manong nemi, sarming titawa, iti batog ko. Sila kakita't ar-arya ni Marvin. Malasin ka. Laki. Nakakutsekan laki. Nakabinbinas ka ng ina. Ngayon na ano? Saan kumata na mapaandar? Oray ta nag-adalak ba iti mechanics? Kayang-kaya na ito eh. Wait lang. Linoktan naman ang name iti makina. Kinita na. Yun? Nabayag mo hang siguro na paano na pa-check upan. Iti mekaniko. Sige, magandara mo. Mayata yun. Mas lahat pa nagsasao naman ang nemi. Ni-start ko. Oh, okay na. Agsublin manong nemi, taksi na. Marvin, mabit lang. Abay. Siyempre, natulungan na. Hindi, ikang kamatikonggo na. Saan yun? Galad ko talaga na ito eh. Kumusta kan? Gusto eh. Taxi driver pa lang. Yung bagang kaad, di ko second. Napnamanam. Nagikat ka nga, di na oras sa karinderya, edi. Di damat ibaga kanya, sa dinot napnapanam. Si Marika Kano akatulong. Pinadas ka man si Napoli di angam. Kumusta matan ni Mrs. Manumatan ni putot mo? Baruak pa ilang. Tapay. Tsaka mo. Sapsapulang ka eh. Pak na nga siguro. Ang baling nga di nga. Nga niya. Iparking mo pala taksim. Paradang ba lang nang. Aglogan ka kanya. Sayang lang ti oras. Sakto di makamo. Ano man ti mapasadam ngagmalmalem. Manong nemi, dedi inlimlimad ko idi nga riknak. Dedi pinaturog ko idi nga rikna, bigla nga nagriing.
Ngayon may salay nga taxi driver. Ang mga no santo akayat. Dadadi kini mami kas pagarikan. Kinabot no naman nung Nemi, nagbasbasa ko ni ti college. Uri dadak pa lang ti high school, ti dawat na nga buwan. Nakanado di kiti agar aram kanya. Ngayon saan ko idang kaskaso. Ado mo di kiti gugwapo, di kiti babaknang. Ngayon tsaka mo. Tas anda kinabailan manun Nemi ngilunuktan, tiri daw ti puso. Ngayon tatata makit-kita kan kaababay ko ni Marvin manun Nemi kabayatang nga agmamaneho ak nga mga sapon manong Nemi iti may nga klasa restaurant nga mapami pangalan. Kasta ona ti panagpitik ti puso. Naman ang talyawag ni Suna. Nga saktikit kitahin na. Dito ka dito kung kunada nga ayat manon Nemi. Napaturog nga pudno nga ayat nga itakat nagriing ita na nakitak manin ni Marvin numampay kaskas di nga taxi driver. Didada kami sa restaurant. Baknanggan nga talaga. Nakapinpintas ka lagi. Napintas ka di, napinpintas ka manitan. Kahit mong istorya, ano kasano ka napasamak ti amin? Kabayad ng orurayan to order ta? Well, kahit mo ti kahapon lamang. Hindi bagam. Laki tinagan ko. Idi. Ngamitang kit swerte. From English to Tagalog. Magustusta ko na iti kinarasaw mong agsasaw, Marvin. Pasensya ka. Kastoya ka talaga. Napidpidot at laing ti pagbasuraan. Bakit bilang ko naganak kanya. Natatang kininanang mo. Handa ka nga anak. Kabayatan ng pidpidot da. Nag-alaala da iti basura. Ng balintang ilako. Aking dati ibit ti ubing. Di makadakes sandak na paninsapul. Nag-interes na kanya. Pinagbalindak na saktino ng anak na. Dikat kahit nang sawan, nagpasarak ta adong arigat. Agayam kat anak-nak ti may sabak na. Katulong ka no, tinangitaray kanyak. Diya ka mo ano, kasano nga nakadano na ti pagbasuraan. Siguro akit, napan na ka imbasura. Imbas nga subli na ka. Saan ako nga may subli at nagkakaso nga ron na nagtakaw ti alahas ka no katakwarta. Pati siyak, tinaktakaw nakpayin. Una saan kat pakano, impan na ka ti pagbasaraan. Sa inakop mo di basurero, impan na ka ti truck. Bagmanta hanga compartment, hanga na tay, ano tayo, mapitpit nga pagbasuraan. Baka naipit ka kuman. Baka siguro tinangin pananadakan ka natin open nga pagbasuraan. Pagbunag ti basura. Napanda ka mat-indamp iti pagbasuranan. Nagasat ka nga talaga. Tasaan ka na tayo. When? Simre ka kas katulong. Kay ingas ko ti amok na babae. Aging ka nga. Adagam inlibas dang inalakan niya. Kabayad na matmaturog. Pina-DNA test na. Siya gayam na sapsapulan ng anak na. Pinagbasa da. Naggraduarak. Sakitan di mga manage iti negosyo. Nakabakbak ng kagayaman, ma'am. Bagman nga rin nagkita ta. Tapno niya. Tapno maamu ako na. Kastat ka sa saad mo. Dugyan ka mata nga lipatin. Haano ko nga gambisyon pa eh. Gabot na talaga nga sa anak ko nga maikarikan ka. Abos ta edi, na kayat kapot ta taxi da ak driver ak lang. Di nakarkaro itang. Kayat nakalipatin. Barbaring may waksi ka. Amo ituloy pa nagayat mo kanya? Saan ko mangarod na may kariyak kang ka? Sayang nga rada. Ano tiket mo sa wan? Awan?
Adam trick nam kanya kidiala. Sa lang di Marvin. Awan sir kanya kinamaknang. Nukas pagarigan ta. Tinto, agbaling nga asawa kat sangkumat kayaten. Kan mamati akmat ng patuno napudot panagayat mo kanyak tano saan kumana po no ako maasawa mitan di ba? Yung karik kami di bagi kidi ngaglaklakayak lang ng baro no sa amad lasika. Marvin. Maore kan to kanta? Humay ka pa siya rin di balayo na pintas. Ito agad konto taksik. Bugtakin lagi di dagit naganak kang ka. Barbaring na maore ka. Intulod kumit lang ni Marvin manunemi iti nang ibag tiyan dati pa taksi na. Di na kahit iding awatan manunemi iti ito ka kwartang yung papilit kong imbulsan iti bulsa ti bado na ito ng pormena. Sa mo nga isubsubli. Kagora ka. Ado unay. Nialan. Sige. Nagamit ako. Madandanagan dati kin mami itan. Tsaka karot matawagan nita ang ipakadak kumamaladaw. Mawaray ka? Barbari nga. No sa anak to makariing. Iti pa nagtagtagainip ko. Ngem na oray ko manong nemi ti may sa narabi. Pwede pa ko niya nak manong nemi ni daddy. Adaki din iti kwarto. Daddy? Apay? At natured ng umay mang pasyar kang ganito balay. Natured. Ngayon so pala yung umay mang pasyar kang ka. Kas may sa kano nga baro, kat may sa kaabalasan. Sino dan? Marvin kano tinagan na. Daddy? Mami? Kinunak manong nemi daadan ni mami ngin masudig kada kami. Saan nyo kading ang barita ni Sona? No, ipatpatig mo kit ipatpatig na ka. Ape ko mga paritan na ka iha. No isuti po ang tiragsak mo. Kasapulam. No, ray, taxi driver lang. Anak, sa mo nga lalangin ti tao na daan tinibalitukan na puso. Agamanak ka na kayo, Daddy, Mami. Kinunak manong naming kitagdago sa kanapan iti ayan na ni Marvin na kunamlang no. Nakatartara ko naman ng baknang mata. Nang buludam ka dati Amerikanum ko na. Narakop ko kalbasan manong naming naawat ko ti flowers nga inted na. Sikan din ang arakom kanyak. Taabad di mo kahit abalsin. Kinasaritak na dadin kini mami sakbay nga masidag ka. Kit okay da. Nung kasta, sa anak pa lang nakariing, di pa nagtagtagainam ko. I love you. Lucky, swerte ko nang. I love you, swerte. I love you too, Marvin. Manong nemi nagasawa kam kini Marvin kat pinagbasak ko na pinagbasak isuna. Ket adamat tanin pasdek ko, manong pasdek mi nga negosyo, nga isut man maneheren na. Transportation manong nemi. Daan kami kadagiti minibus, kan taxi, manong nemi. Nga agurwarot iti syudad ngayon mi. E dito tanapidnas matan manong nemi ti biyag, dagiti kakabsat ko, damat tanasawa da, ket ninanang manong nemi. Kabuta kasapulan na kano, nag-asawa. So nalang taon anak da na ta, nagmenopause mo tininanang. Nadaan kami ti talo nga bunga, manong nemi nga nagbaling apu ko dadadi kini mami, bunga mi kini Marvin. Manong nemi. No kasta nga adda dagiti mapasamak nga kalamidad iti lugar mi na naruna nga na maapektaran dagiti adda iti iskweteran. Siyak ti mangidadaulo da ka mga gasawa manon nemi ti mapan magibunong kadagiti relief goods tulong kadakwada. Kadagiti maor oraman
Ta kami manunim iti mangted, kadig iti materials nga palbaliw nga patakder da. Kasta nga dumteng ti layos manunim dalata nakapundo manunim nga relief goods nga ingkam ibunong. Wen, agsipud ta ditaak nga nagkapo. Di tamit lahat alyawek. Kana dadigiti gundawin manunim mapanak at bisita sa jay ang damag digiti mayat ngay baling nga scholar tap na kat napastek ti panagbasa dalakid di kat matulungan mi ita para iti panag-arapap da ang makapagturpos iti college. E di ababa nga panao manong nemi nagbaling kami nga naman nagtulong nga gasawa. Napiksa pa lang da dati kini mami anong nemi nisudat kang runang mga asikaso kadagiti puko da. Manong nemi may sak nga nakarik na iti rigat. Gabuti gasat kanyak nga talaw na iti katulong ngayon basura dat. Napasarak manong nemi tinapawat nga rigat kan adu nga kalamidad. Siguro kat talaga kanita iti nakem ngayon dead tigasat kanyak manong nemi. Tano siguro no adan puot ko kat napintasan ti biyag ko baka jak amo nga talyawan di kiti marikrigan. Naramat siguro na po Diyos ti kasto yung planeta ti biyag ko manong nemi tapno amok ti tumulong kadigiti marigrigat akasmet iti rigat idi nagpasarak. Tano saan ko mga nagpasaran ti rigat jakmat amo nga riknaan uno talyawan ken kasla jakmat amo nga rikna marikna dikiti marikrik na dikiti adda iti baba. Agaman ang una iti anos mo nga nangurnos kalpasan manon nemi ngensen ko ken kadit Italia daytoy at pagpintasan daytoy live iti Facebook kabuta sa dinuman napaset iti lugar dito'y lubong ket mabuyada ka. Thank you iti panag-accept mo iti panag-friend request ko ken kainsan ko ken kadit Italia. Thank you iti anos mo nga nang ibasa ket sapay ko matadamat na ibatik na adal liwliwagan pagsarmingan ti bihag kadagiti pada kadimngeg. Tuwing ano dagyaman nga pagayam mo, laki uno swerte.